kadai ka porban mit bajur bha uslap badabda ka jingkriat. Ha ka wei ka shnongret ka badon hajan ka rut surok ba pernai jong ka nongba. Ka saroj ka shong hajan ukun senrang ubadang ret jong ka unandu. Ka slap ka tuj na ka ying ka balajot lapra. Bat la shong ka baret hamadan. Kala ka long ka pakriat bat ka kamera kamdon like no tang ka jingtia. Kadepay kendaw, bat katukat ne ki jan barim ki badon hakaway ka kendong. Watla kataru, kasaroj katapya unandu da kasyol kabastang jongka, bat kapu samrkhi da kajing iye jau. Kilong ki batuk shisha, Henry kajing iye jongki iway, ka kamrus pa banyak ki hakane ka pertai. Unandu upay ka khmat batat jongka kemi, bat ukeli da kasur kabajam. May lano kini kisngi basniu jongi kin kutno. Kasaroj kakta da kikti bajam ya kakli jong bat kalajubam. Hakaway kasngi kun jonga ublay utenjo ya kibriu kibabha shwa ban kerku yaki. Ha kastep kababut shwa ban mi kasngi. Kasaroj kalami na ying ban letray bala. Hakaway ka ying kabahe jong uronan malik. Uway na ki businessman ki barus patam hakata kanong ba. Unandu ulet ringkat badlaka kemi na marka by school jong ompat siyo labun banay. Bat kwa syu baka kemi jong kan treshitom tang marway. Kat ba ilarung siya kayeng kabahe jong uronan malik. Unandu upit saudong da kajing keman bat ipela. Kamadan kabaprenay, kidur baramdor, bat kijing bojing sat kibabit dor, kidon hakata kayeng, bat ula ipela hakapertay jong Shipor, unandu umudur yakakemi jong da kabapu samarki, bakin yo yakum kata kayeng kaba itenat. Kasaroj, kasdang marmar ban panku yakayeng da kajing trehok bat jing ay tilot, kala trey hangta labon bunsnem. Bat kam jukta wat ya ke kaba omday ka jongka. Haka ju kapor, unandu usyong jar hakaway ka kendong. Bat upule ya ka kot school kaba rim jong Kensan, ka jing sawa kaba jam kalasawa lingba ka ying barok kaway. Katanga jong uronan ka wan mare syapok fast floor da ka jing syapting. Kiksiar kirupa jonga barok kilaja. Laong ka kurim jong uronan malik. Tang hapua katuk nesekan, kayeng kabajay-jay, kalah kelalong kajing klumar. Kisyakri, kisdang ya kijingnya keren, batpek iwe baro, ikumba kila syeptiang. Uronan uhiar syapo da kajing bitar kapakraw, kakmat jong ka ikumba lamet dieng da kajing bitar. Kikmat jong uronan, kipet-bet ya kasaroj bat unandu. Pi arngut, pi daytang mapi kibawan nabar mentakasngi. Ula ong da kasur kabacam, kane baro daybet mapi kibale. Kasaroj, kasange sendon ya kakam da kajing sngeusi bat da kajing kendet. Kikti jongka, kikuyu, kadba ki umat kilang hakikmat jongka. Kasaroj ka ong malik, ngakerpat yupi, sngub hanget janga, bat kalayam jur artat. Ka ong ngilong gibaduk, Henry ngimde ginongtu, ngalatray hok hangne labun bunsnem. Henry kajing sarong bat kajing lek persya jong uronan kelapan matla ya Klem da sengap syu watang kaway ka kentin ro ula perta hakinong apahara be'no yaki sabar. Hakmat jong baro kasaroj kalasyak kentaj no bat ukun jong ka sabar ka kerdop. Unandu ubat skem ya laka kemi kabayam kadba ki waypat ki syakri ki pet jar da kajing isen Uslap ulas dang terjur biang kakemi bat ukun ki yang klamdon nong isen na jingyarap hasurok kabateli. Hapo kasnong katau ha uslap kilasya penjak burom. Ha kata kamiet kimdon jingbam satia banbam ilatia da kajing tengan ha kalenti ay kejat kabakriat hapo kayeng plastik. Unandu upet jalaka kemi da kabajar unyat yaki umat jongka hapreng kajing dum jong kamiet. Ha kasin kamaningkong ha kajing jong ulas ngaw bitar namar kajing duk. Unandu ulapat skem ya kakti jong kakemi ula ong artat. May ngakular epi bahaka way kasngi ngan long ubriw ubahet du ba omdon manu banut ban penjak buram syu yapi. Kasaroj kalado ya kaselang mat jong
Henry hapo kadonut jongka kalapat ka mensiam. Hadien kata ka jingja jong ka jingim kelanang bat syai ben syusyu. Ka kubur syapang ka saroj bat ukun jongka unandu. Kelasap riang habarok kasnong bakasaroj kelatu yakiksiar kirupa nakayeng jong ubriu ubarius pa. Omdon manu kipajba kibatip ya kajing shisha kibriu kinget tangnya kajing keno. Katsya bapai kasaroj kalej wat kambala lakanglot ya kilenti hakmat jongka. Katu katne kibriu kilapet iben bat krenpo yaka. Katu katne kipet yaka daki kmat jing suba. Kiwepat kisule menti yaka hakijaka balet wat jing bala maka. Suki kajing tengan bat kajing duk kelas dang ban penjenjar yaki. Namar kajing duk bakim don jing bala. Unandu laksyu ban pedang ya kajing pule. Bat ulas dang trei hakawai kadukan sya kabaret hajan kajaka yang bos. Usait ya kiklat di sya, upen kut ya kimiet, bat Aisyah ya kinowan di sya nadu menstep hadu damiet. Unandu wat hadin ba ulat trei sengi bat miet ru, umju sengye ban pulakot. Hakamiet, hapo kajing syai kabaret jong ki street light, upule ya kikot barim jong u. Katba kakmi jong upat, katia hajan jong u. Hakawai kamiet, wei unong hikai barim, haka skul balet unandu, ubala syong tait nakakam hikai. Ula yoi ya unandu, katba udang pulakot, hadien kapor balakot kajing trei. Da kabakwat tip, unong hikai ula keli. Balai pipule shitom hadien barok kasengi kaba pilatri shitom katne. Da kababurom, unandu ula jubab. Namar kajing pule kalong tang maka kabala ban pankela ya kajing im jongi. Unong hikai ulas nukta mensim jur sisya ya kata kajubab jong u. Hadin kikatu kat nesngi kibabut. Unong hikai ulatip syapang kasaroj bat kajing syak keno balam ler kabala penjot ya kajing im jongki. Haba unong hikai uyoi ya kajing longhok kadisiplin bat kajing kut jing mut jong unandu. Unong hikai barim, ula rai ban nyarap ya u. Ula siu ya ka baiskul jong unandu, upentiet ya kikot jong u. Bat sedang ru ban hikai hi dalade ya u man kajan miet. Kisngi kilayat, bat suki kajing im kadang hi. Henry kajing kerman kalawan pai biang. Unandu ula trei shitom syuk ban ya kabamen syuwaru. Kadba ki weipat ki yok tiasuk hakamiet. Maupat upule klam sangye. Bat tang kawai kajing angnut hakadonut jong u katrang. Ban panpai biang ya kaburom kabaladu jong kakmi jong u. Hakaju kapor kajing im jong uronan malek ru kamlong syu kabasuk. Hakawai kesngi kajing shisha kalapau pajba. Kiksiar ki rupa kila satu shisha ha uwei na kibahayeng hasem jong uhi. Ubaladidu yaki nakabenta ki ram jing yalekai. Uronan ulas ngusi palat utang susngutu ya kajing bakla jong u. Kajing sungpop kalas dang bam ya u na syapo. Man kapor, uronan ulakan mau ya kasur jing kerpat jong kasaroj. Nilong gibatuk, Henry ngimdai kinong tu. Henry nadu kata kapor, kajing julor keladep cia. Hadin bun senam, unandu ulapoi sya kajing job. Kaba mensyua i kumba omla banlong. Da kajing treshitom kajing len lade, bat kajing kucing mut. Unandu ulapas ya kawai na ki examen ki ba etam hakari. Bat ulalong u officer sorkar uba ki pajba ki burom. Ki pajba hakeleng ganong ba, kilas nyongu ya u namar kajing hok bat kajing aitilut jong u. Kaju ka imlang kasaklang ka baju iben ya u mensyua. Menta kelayar ro ya u da kajing sarong. Hakawai kesngi, uronan malik, ulawan poi haka office sorkar na kabenta kakam kabadon kambha. Kadba udang rung sya kakamra jong u officer. Kensan ulah sangye. Kakmat jong u kalakelarong, namar kajing lingo. Ubasyong da kajing scam jing mut haka syuki hakmat jong u. Udai unandu. Uju ukena ubaduk ubalaju kot ya u mensyua unong tu. Kikti jong uronan kilas dang kuyu. Kikmat jong u kilapet dangu syakendau. Namar kajing lek ran. Bat da kasur kabasngau kia. Ula ong
Map yang akun ngalale ya kapop ke bakrau prisya ya me bat ya kakmi jong me. Katu kat nepor kajing sengap jar kaladon ha ka kamera. Unandu ulakan mau ya ki berro ya uslap kajing tengan kajing iben kajing syak penjak borom. Kumju ki umat jong kakmi harut surok. Ha kata kapor kajing kang jong ka office kalapli suki-suki. Kasaroj kalarung sya ka kamera da ka bapong ki jan ba isyong kia. Henry menta ka don ka burom ka jingsuk bat ka jingzarong ha ka durkmat jong ka. Uronan ulah pendat kti bat ki umat kila tuj na ki kmat jong u. Uong ngamla ban mapsyu yalade. Kasaroj kalapet jai-jai ya u bat ka jubab. Ka jinglong duk kamdai setia ka kamsniu saheb. Henry kajing penjak burom ya ubriu ubaduk ubalui-lui klem datip ya kajing shisha kadai kapop ke bakrau tam sibun. Uronan ulas ngeusi bat kedonut jong u kelas ngeujot rathailut. Ha kata ka kelep mat unandu ulayang da kajing sarong hajan ka kemi jong u bat uong. Ke baro kaba ngalalong menta kadai namar kajing len lade kajing hok bat kijing duwai jong ka kemi jonga. Kikmat jong kasaroj ila dabiang da ki umat. Henry hagane kesien kita ki umat. Kim desyu na kajing pang mensim lane kajing bom don lat. Henry kidei ki umat jong kajing job ya ka burom bat ka hok. Bat hakasien ka baning kong hadin bun snam uslap syabar shim la seo kriat syu. Namar kata kajing jong unandu bat ka kemi jong u. Kalalong ka nuksa ka babha ya ki babun. Kila pen baka jingduk kamla ban khanglat ya kajing job ladadon kajing tresitom da kajing nget bat kajing ngaisha. Watla ka kemi bat ukun kila mat ya kajing sya iben bat kajing sya lek bom hok. Henry hakabakut kajing ngaisha bat kajing baha kala job. Uronan ulas ngautu yala kajing bakla bat ulamino na office kaba unandu usyong. Kene kajing etuk kana ka hikai ya barok. Ba omdei ban bishar ya ubriu namar ka jinglong duk ne klamnong yarap. Henry de ban pet ya ka jinglong bat ka donut. Ha ka bakut ka jing ka balas dang da ka jing ka jing tengan bat ki umat. Kilakut da ka jing job ka burom bat ka jing suk. Namar ka jing jong ka kemi bat ka jing kut jing mut jong ukun. Kila penlong ya ka jing kun jong ki ban kelalong ka jing job ka bakrau tam. Wadu jing kerman ha ka jing namar kajing tresitom kajing hok bat kajing ngaisha. Kin walam ya kajing job hakapor kababiang. Lada episode nat sengau halaj share, komen bat subscribe ya channel.